me ljudi, ovdje sam na kanalu Bosnia Gameplay. Danas ću da pravimo squad builder sa Bešćem, kao što sam rekao. Evo ljudi, ovdje će biti engleska liga. Evo odmah ćemo tu Bešće staviti. 7. Kupio sam ga Bešić. Vidite, to je jedna engleska liga. Vidite Bešić. U napadu će biti Falcao ljudi. Evo, to je on. Ovo neće biti, kako da kažem, brzi squad builder, već ovo tako. Na CM ide Hero Mesut Özil. Hero. Dobio sam kupek. Samo da vidim, samo sekundu. Ne, Roni će tu ići. Drugi CM ide ne, ovo je CBJ. Evo tu. Ide jedan igrač za CM. Fabregas. Iz Chelsea, jako dobar igrač. Evo. Imam tu Davida Silva, ali Fabregas. I mjesto, ali engleska liga, Fabregas. 4-2-3-1 formacija. Na lijevo krilo. LM. Tu će ići Andreas Schürrle. Ja sam rekao prije, ne znam nije. Ovdje ide Sanchez. Stavio bi Roysa tamo, ali ipak engleska liga. Mada Schürrle sada igra, ne znam ja gdje, ali u Bundesliga, Wolfsburg mislim. Tu sve su naranđaste linije, samo preko Rooney i Falcao imaju jednu zelenu liniju, tako. Tu je, imamo, dobro, Aspiricueta. Desno će biti Ivanović. Tu, evo ga. Tu budući dobar Ivanović. Sa Balkana. Srbija. Evo tu još dvije zelene linije, super. Tu idu Terry i Company. 85 rating Company i 85 rating Terry. Evo ga tu. Evo ovako. Ovako da nemamo isto. I na golu je jedan jedini iz Chelsea. Samo da vidim imam li Begovića. Imam ga, prije sam ga dobio iz... Nastavit ćemo kod pisma. Stop chemistry ljudi. I sad opet ćemo stavljati iz engleske lige samo igrače. Na to. Ano, još šta radi. Liga engleska. Tu ćemo staviti, evo, kao što vidite, Desaker, Silva, Özil, Nasri, što radi? A dobro, Lukaku. Je to dovoljno? Što sam ja uradio? Treba mi još dva igrača. Engleska samo liga to.
A šta mi neće tač ovako? Ajo, tač me nervira. Evo ga. Tu da vidimo ko još ima. Remzi i... Ne, Begovića moram staviti. Dobro, pa se sad Begović. Koga? Evo, 85 ljudi rating. Vi u zamjenu stavljajte koga hoćete, ali baš je tu glavni. 70, sve sam ocjene skoro šut pasom jedino loš malo. Evo, odigrat ćemo sada jednu utakmicu. Team of the Year, ja sam već odigrao da dobijem jedan pack, premium gold jumbo pack, ali nisam ništa dobio. Idemo play, quick match, pred PSG, Real Madrid je tu, PSG, ajde touch me nervira, evo ga, super, evo to je tim, moram dati ovom ugovor jedan. Inače, ljudi nekad pare mani zaradim tako što prodajem, kupim prvo kontrakt sve 50-60, ali to kad imam 30-40 hiljada i kupujem kontrakte za 300 i prodajem za 900-400, za 900-800. Evo, sad ćemo ga razvaliti. Igram protiv Paris Saint-Germain. Ajde da vidimo sad. Inače, Aguera ćemo kupiti. Aguero će ići tu umjesto Falcao. Aguero mene bolji. Puno. Falcao. Znači, sljedeću snimamo epizodu utakmicu obično, neće biti squad builder, tako kako sam ovo oštao. Daj da vidim. Što sam ovo uradio, hajde, nema veze. Runi, hajma, joj ovaj, ima šuta, vala je. Falcao, evo ga. Teja. Trap na golu. Trap. Za 2 p. Ajmo kompani. Maja, mada. Sad ćemo zabiti gol. Ne bi s njim. Evo ga, Šrle. Što se ovaj baca? Ginera ovaj brani. Ne, Aurier. Ajmo Falcao, hajmo. Ovaj Thiago Silva je dobar. Aja. 1-0. Sad ćemo zbešći malo da ih naučim. Sad da ga naučim. Bešiš tu mora. Sada je on. Evo. Ajmo, Maja. Ajmo. Što sam ja uradio? Šta ja radim? Što ovo? Ali hajde ne veze. Kompani, znači ovaj glavutan. Ide squad mode, znači on je skoro uvijek. Stari, Maja, proći. Niti ti rejsu lema da prođeš. Udari je glavom. Ovo je Cavani, ja mislim. Ibrahimović, mašina.
Ne znam zašto nije on bio među tim godine. Mislim, ovi su Neymar, Ronaldo i Messi, ali Ibrahimović puno dobar. Ajmo, trči malo, trči. Taj kompa. Ljudi meni malo laga. Ovaj Rooney ima glavu ko... Ne, Bešić. Sad će Bešić tako. Neće se dodavati uopće, samo Bešić. I glavu će ga pogoditi. Koliko smo... Evo ga Bešić. Barava. Nema mu niko ništa. Meni je ovo tač ne valja pa dodaj. Neću da trčim brzo. Ne znam šta ovo samo radi. Meni sam, znači ljudi dribla, dodaj ovo. Ne znam šta je bilo. Falcao, joj, ovaj je dobar. Ne. Dobre pa je na beginner. Da je na najjačem ovo bio... Ne mogu ja njega ni ovako sastaviti. To je Ivanović. Dobar. Mota. Evo ga. Falcao. Kako mašina. Ali on je sada u Chelsea-u. Možda više neće ni biti. Govorilo da se vraća u Monako, a onda ga ni Monako ne želi. Dok je bio u United, bio je najbolji. 2-0. Znači ljudi, ja bi više vodio, ali malo mi laga. Kraju tako 75 minuta ovdje je riješeno sve. Ostavim na najjače, ne mogu mi ništa. Pastore ulazi. Nisam vidio ko je izašao. Ali nema veze. Aj, pustim ga. A ne. Fabregas. Ajmo Rooney. Samo ovo. Fabregas. Tako Rooney. Ovi ne znam potrčati sve. Čuvat ću ja glavu da me pogodi. Za svaki slučaj. Falcao, ovu morao da se pogodi. Ništa. Ljudi vidjeli su 85 rating tima. 9,3, znači Falcao tu najbolji igrač. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode i čao.